Dobro jutro vsem skupaj. Začenjamo z drugim dnem simpozija. Z neko manjšo spremembo, ki smo prvi del spremembo dobili včeraj, namreč predavanje Borna Repeta bilo že včeraj. Se je nadomestilo ima zamenjeno, pa je z današnjim nastopom Violeta Jarmšaka, ampak prvi današnji govornik je Zdenko Radelič iz Hrvaške, ki bo govoril o primerjavi in razliki slovenskega in hrvaškega položaja v namen mojega prispevka je primerjati nazaj Hrvaške in Slovenije v socialistični republiki Jugoslaviji. Seveda bom postavil samo nekatera značilna dejstva. Glavne razlike med Hrvaško in Slovenijo so seveda že razliko med geografski legi, nacionalni strukturi prebivalcev, jeziku, zgodovinskem razvoju in gospodarski razvitosti. Glede na temo, današnja opisna razlika med Hrvaško in Slovenijo je že ta, da je na Hrvaško ostajala srbska manjšina in da je Hrvaška neposredno mejila na Srbijo. To je delno tudi vzrok, da se na Hrvaškem občuti dosti večji pritisk privržencev militarizma in to ne samo zaradi podobnosti hrvaškega in srbskega jezika, ampak tudi zaradi izpredpredsenosti Hrvatov in Srbov na nekih področjih, s katerimi so Hrvati stopili v Jugoslavijo 1918. Zaradi dosti večjih jezikovnih razlik in nacionalne homogenosti v Sloveniji, Slovenci niso poznali strahu od izgube posebnosti slovenskega jezika ali pa možnega ogrožanja slovenskega teritorija strani sosednjih jugoslovanskih narodov. Položaj Hrvatov za časa druge svetovne vojne se je zelo razlikoval od položaja Slovencev. Hrvati so dobili svojo državo, Slovenci pa so se našli pred nevarnostjo, da izginejo kot narod. Za razvoj partizanskega gibanja je posebej važna nacionalna ogroženost, ki je bila najvažnejši razlog za upor v celi Sloveniji, na Hrvaškem pa je imela močan mobilizacijski učinek predvsem med Srbi, med Hrvati pa na področju pod italijansko državo ali pa oziroma okupacijo. Na koncu leta 1941 so Srbi na Hrvaškem imeli 85% delež med partizani, da bi na koncu vojne imeli 28%, Hrvati pa 61%. Takrat je bilo približno Hrvaškem Srbov 14%. Za razliko od Hrvaške, narodnostna struktura slovenskih partizanov je bila skoraj monolitna. Sodeč po nepopolnoma preciznih podatkih je leta 1945 NDH, se pravi Hrvaška in Bosna in Hercegovina, imela okrog 170.000 vojakov, partizani na Hrvaškem pa od 150 do 200.000 vojakov. Partizani v Sloveniji bilo jih okrog 30.000, slovensko domovanstvo pa okrog 11.000. Se pravi, dve nasprotujoče se strani so bili bolj izenačeni na Hrvaškem. Kar se tiče povojnih pobojev, je bilo na Hrvaški proti revolucionarni strani dosti več žrtev. Slovence okrog 10.000, Hrvatov pa okrog 50.000, čeprav to številko treba vključiti tudi tiste iz Bosne in muslimani. Toda jasno je, da je večje število stradali na Hrvaški, da je večje število in to dokazuje ne samo revolucionarno odločnost komunistične partije, ki je seveda enaka v vseh federalnih enotah, ampak tudi njen odnos proti separatizmu, ki pa je značiln predvsem za Hrvaško. Hrvaških gerilskih skupin po vojni je bilo nekaj manj kot 200, slovenskih pa 35. Bolj pomembno je dejstvo, da so slovenske antikomunistične križarske skupine razmišljale o obnovi Kraljevine Jugoslavije, kar hrvaškim antikomunističnim skupinam seveda ni padalo na pamet. Komunistična partija Jugoslavije je na Hrvaškem boju za oblast bila glavna ovira Hrvatska seljaška stranka. Namreč privrženci te stranke so bili ne samo potencial za omasovitev partizanov, ampak tudi ovira za uvajanje diktature komunistične partije. Zaradi tega je komunistična partija istočasno vabila HSS-ovce partizane, z druge strani pa se angažirala, da se HSS uniči. Dogajanja v zvezi z dolomitsko izjavo Sloveniji bi primerjal z usodo Božidarja Magovca na Hrvaškem. Magovac
ki je šel partizane mimo želje vodstva HSS-a, si je prizadeval za enakopravne odnose HSS-a in komunistične partije. Zato je moral stopiti vseh dožnosti, namesto njega pa so njegovi bivši sodelavci s pomočjo komunistične partije pomagali, da se do konca oblikuje Hrvatska republikanska seljačka stranka, ki je bila pravzaprav kmečka sekcija komunistične partije. Primer bi usodi Edvarda Kocbeka in Božidara Makovca. Oba sta bila na visokih dožnosti v partizani, nista pristopila v komunistično partijo in nista do konca delovala po njenih direktivah. No, razlika je v temu, da je Magova zaradi svojih političnih ambicij bil obsojen na 6 let zapora. Spomnim bom na še eno razliko, ki govori v prid teze, da je v Sloveniji politično življenje takoj po vojni bilo bolj monolitno tistega, kar se je dogajalo na Hrvaškem. Slovenski komunisti ne poznajo takšnega primera, kot je bil tisti z Andrijo Hebranom. Zavzemal se je za bolj zmerna politična stališča in občasno za spoštovanje posebnih hrvaških razmer, na koncu pa stradal zaradi absurdnih obtožb, da je bil ustaški sodelavec. Zmaga partizanskega gibanja in komunistične partije je bila glavni rezultat reševanja nacionalnega vprašanja, ki so ga seveda komunisti izkoristili tudi za izvedbo revolucije. Toda oblast je omejevala vsako bolj izrazito poudarjanje nacionalnih posebnosti, ker je na ta način hotela utrditi skupno državo. Na splošno povedano so dosti več simpatij prijeti tisti, ki so zmanjševali razlike, kar je pogosto šlo na račun nacionalnih posebnosti, od tistih, ki so se pozivali na tradicijo, sploh pa če ta tradicija imela versko podlago. Tudi v komunistični Jugoslaviji so se nadaljevali spori med zagovorniki unitarističnih in nacionalno-federalističnih tez. Na primer, politika jezikovne enotnosti je zajela Črnogorce, Hrvate, muslimane in Srbe. Makedonci in Slovenci pa so kot narodi izven hrvaško-srbskega jezikovnega kroga ostali izven teh prizadevanj. Zaradi logike večine in zemljopisnega središča zvezne administracije se je vsiljeval srbski jezikovni standard kot nekakšna hrbtenica jezikovne skupnosti. Takšne težnje so mnogi Hrvati razumeli kot ogrožanje svoje nacionalne identitete. Tudi Slovenci so bili nezadovoljni in to zaradi popolne izključenosti slovenskega jezika v zvezdnih inštitucijah in v zvezdnih masovnih medijih. Toda razlika je ta, da je slovenski jezik bil izključen iz raven na zvezdni ravni, ni pa bil ogrožen kot poseben jezik, kot je to bila po ceni mnogih hrvaških jezikoslovcev hrvaščina. Za razliko od Hrvatov so slovenski kulturni delavci odločno nasprotovali nekaterim organizacijskim oblikam kulturne politike zvezdnih organov na področju založništva, filma, gledališča, znanosti, šolstva in s tem tudi ustvarjanju neke enotne jugoslovanske skupnosti. Javnih polemik o nacionalnem vprašanju, kot so bile tiste med Slovenci in Srbi, med Hrvati in Srbi, v tem času ni bilo mogoče niti zamisliti. Spominjam na polemike med Šegom, Mišićem, Pirecem in Čosićem konca sredino 50. in začetku 60. let. Čeprav je strah pred unitarizmom bil zelo močan na Hrvaškem, nobeden ni tako silovito reagiral kot kartel z novo izdajo razvoja slovenskega narodnega vprašanja leta 1957. Za kartelja ni bilo dileme. Edini temelj jugoslovanske skupnosti je lahko samo socializem, ne pa tudi jugoslovanski narod. Na 7. kongresu Zveze komuniste Jugoslavije 1958 so delegati iz Bosne in Hercegovine predlagali, čeprav ne jasno formulirano, ukinitev republik in zlivanje narodov preko komunalnega sistema. Verjetno ni slučajno, da so takšnim idejam takrat nasprotovali samo slovenski in makedonski delegati. Že leta 1962 je izvršni komitet Centralnega komiteja Zveze komuniste Slovenije razpravljal tudi o nacionalnih temah. Omenjeni so očitki iz drugih republik, da se je Slovenija gospodarsko koristila, kako tudi ocenjevanje slovenskega partizanskega gibanja, malo število slovencev v diplomaciji ter zapostavljenost slovenskega jezika na zvezni ravni. Na Hrvaškem so se podobne reakcije pojavile šele v zvezi z ocenami preteklosti in to mimo najvišjih organov Zveze komunistov Hrvaške. Namreč, takrat se med srbskimi zgodovinami pojavili teze o hrvaški krivdi za zlom kraljevine Jugoslavije in podcenjevanje vloge hrvaških partizanov. Kot ena od
ilustraciji takšnih mnenj je bil pregled istorije Saveza komunistov Jugoslavije iz leta 1963. Med avtorji ni bilo nobenega iz Hrvaške, tiskana pa je na vseh jezikih slovanskih narodov, razen hrvaščine. Ko je Franjo Tužman, takratni ravnatelj Instituta za demokratični pokret Hrvatske, predlagal, da bi bilo potrebno knjigo popraviti in ponatisniti tudi v hrvaščini, so mu nekateri člani Centralnega komiteja Zveze komunistov Hrvaške rekli, da takšen predlog ne bi bil, citiran, zgodno postavljen. Slovenci so svoje izdaje pregleda popravili in to ob soglasju beograjskega založnika. Leta 1967 pa je Tužman zaradi obtožb za nacionalizem moral zapustiti mesto ravnatelja inštituta. Glede jezikovnih polemik bi hotel postaviti še nekatere razlike. Slovenski intelektualci so bili zvani zaradi tiskanja uradnih dokumentov in predvajanja filmov z srpskim in hrvaškim podnaslovi, televizijskim informacijskim programom ter z običajno prakso slovenskih politikov, ki so govorili v srpskem jeziku v zvezdnih organih. Zato so protestirali javno februarja 1967. Imeli so tudi karteljevo podporo. Toda podobna deklaracija o nazivu in položaju hrvatskog književnog jezika z nasprotovanjem proti unitarizaciji in marginalizaciji posebnosti hrvaškega jezika iz marca istega leta je izvala zelo oster odziv najvišjih organov Zveze komunistov in zaostrila hrvaško-srpske odnose. Slovenska cestna afera z 1969 in akcija 25 poslancev leta 1971 sta bili izraz različnih gospodarskih interesov in nekakšnih demokratičnih inicijativ. Čeprav ste bili sproženi skozi organe oblasti, se pravi skupščino, sta izzvali više partijske organe, ki so to označili kot pot v večstrankarski sistem. V tem času pa so se na Hrvaške zadeve dosti bolj radikalizirali. Veliki odziv javnosti, se pravi medijev, tudi tistih mimo kontrolne Zveze komunistov Hrvaške, ter odziv prebivalcev na masovnih zborovanjih, kakor tudi vloga Zveze študentov in Matice Hrvatske, je zopet pokazal, da so bili odnosi med Hrvati in Srbi, Hrvaško in Srbijo, Zagrebom in Beogradom, dosti bolj občutljivi, kot je bil odnos Slovenija-Srbija, Ljubljana, Beograd. Ko je Josip Broz Tito 71. in 72. prisilil na stavke tako imenovane komunistične liberale v skoraj vseh republikah, problem ni bil vsebini reform, ker jih je prav vrh Zveze komunistov Jugoslavije spodbujal, ampak v tem, da bi z nadaljevanjem nekontrolirane reforme prišli pod vprašaj monopol Josipa Broza Tita in diktatura Zveze komunistov. Na koncu pa seveda tudi Jugoslavije. Sploh pa, če bi te meje reform postavljali tisti izven Zveze komunistov. To je bil glavni razlog Titovega posega. Na Hrvaškem je bila intervencija najbolj radikalna, drugod po Jugoslaviji pa tudi v Sloveniji ni prišlo do policijskih in sodnih intervencij. Decentralizacija države, večja vloga republik so bili potrjeni z ustavo leta 1974. Jugoslavija je postala država s konfederalnimi elementi. V Srbiji je prevladalo mnenje, da so ustavne spremembe vzrok za slabitev Jugoslavije, na Hrvaškem in Sloveniji pa, da je ustava prava pot, ki vodi državo iz krize. V zvezi s predlogi o načinu reševanja nacionalnega vprašanja in bodočnosti Jugoslavije se je vse več izgubljala meja med komunisti in nekomunisti, a vse večja je bila razlika med pripadniki različnih narodov in republik. Sredi 80. let so se začeli objavljati politični programi, ki so nastali izven Zveze komunistov. V Srbiji 86. memorandum Srpske akademije nauke in umetnosti, v Sloveniji pa v novi reviji leta 87 slovenski nacionalni program. Hrvaška podobnega programa ni dobila. Slovenski komunisti so dali širok javni prostor medijem. Za razliko od njih so hrvaški komunisti, ki so zasedli položaje v obračunu za hrvaško pomladjo, strahovali od posledic javne razprave o mednacionalnih in medrepubličnih odnosih. Zato se je v teh letih prvič zgodovini na Hrvaškem so slovenski opozicijski tisk imel zelo veliko pravcev, predvsem pa mladina. Ne, če še za čas. Imamo nekaj značilnih podatkov o položaju Hrvaške in Slovenije ter Hrvatov in Slovencev v socialistični Jugoslaviji.
Zelo zgovorni so podatki o deležu Zveze komunistov po republikah iz leta 1978. Iz teh podatkov je očitno, da so dve najbolj razviti republiki imeli najbolj negativno odnos do Zveze komunistov, se pravi do edinega kreatorja politike in zastopnika vseh vrednosti sistema. Na Hrvaškem je delež članov Zveze komunistov v strukturi prebivalcev bil 6,2%, v Sloveniji nekaj manj, 5,6%, za razliko od Srbije, kjer je bilo v Božji Srbiji skoraj 10%. Mogoče podatek je zelo zanimivo, da so Hrvati v Bosni in Hercegovini imeli najmanjši delež od vseh Jugoslavije, komaj 4,4%. Pogledamo tudi narodnostno in republiško sestavo Zveze komunistov Hrvaške in Zveze komunistov Slovenije 84. Ti podatki so posebej važni za Hrvaško, manj pa za Slovenijo. Namreč v Zvezi komunistov Hrvaške je bilo 64% Hrvatov in celo 23% Srbov. Takrat je bilo Srbov na Hrvaškem okrog 11%. V Sloveniji je ta odnos 82% Slovencev in drugi narod je bil najbolj zastopljen, so bili Srbi za 6%. Zanimivi so tudi podatki o narodnosti, strukturi in republiški pripadnosti častnikov Jugoslavijske ljudske armade. Podatki so iz leta 1985 in odkrivajo premali delež Slovencev in Hrvatov, zelo visoki delež Srbov, posebej hrvaških Srbov, pravzaprav Srbov v spolu. Tako je Hrvati med vojnimi osebami, se pravi med častniki, bilo je 12%, med prebivalci pa 19%, jaz za okrožno, kar je bilo 7% manj, največji minus od vseh narodov. Slovencev enako primerjava je 5% manj, za razliko Srbov je bilo 20% več. Za Hrvaško in Slovenijo so posebej zanimivi podatki za peto armadno oblast, ki pokrivala obe republiki iz leta 1991 pred vojno. Narodna struktura častnikov je bila sledeča: 6% Slovencev, 12% Hrvatov in 57% Srbov. Za Hrvaško še posebej važna narodna struktura zaposlenih v republiških organih notranjih zadev. Delež Srbov je bil leta 1984 49,9%. Pomembna je tudi statistika, ki govori o številu tistih, ki so aktivno nasprotovali politiki Zveze komunistov in Jugoslavije. Dostopni so podatki o kazenskih postopkih po republikah iz leta 1972 zaradi tako imenovanega političnega kriminala. Od vsega števila političnih kriminalcev je Hrvaška imela 63%, Slovenija 2,5%, Srbija 9%. Pravi, ogromna razlika. Naj tem podatkom še dodam podatke o politični emigraciji iz leta 1978. Od vseh glasil politične emigracije iz Jugoslavije je Hrvaške bilo več kot 50%. Točneje 51,6%, slovenskih glasil je bilo 8,1%, srbskih 27,6%. Se pravi, da zaključim, od samih začetkov Jugoslavije so obstajale bistvene razlike med vodilnimi politiki o temu, kako bi se morala ta država urediti. V Srbiji in med Srbiji so bili zelo vplivni tisti, ki so hoteli državo z močno vlogo centralne oblasti. Za razliko od njih je Hrvaško in Slovenijo zanimala Jugoslavija predvsem kot področje, kjer bodo Hrvati in Slovenci razvijali in varovali dosežene nacionalne svobode. Komunisti so se nacionalnega problema lotili na dva načina. Skrbeli so za nacionalno ravnopravnost, toda istočasno so odrivali na obrobje političnega življenja mnogih specifičnosti narodov, ki so le-te med seboj ločevali. Toda Slovenci so skoraj popolnoma nemoteno razvijali večino elementov, kot so jezik, običaje, simboli in kulturne inštitucije, za razliko od Hrvatov in Srbov, ki so bili ujetniki medsebojne teritorijalne, kako tudi jezikovne izprepletenosti. V imenu stabilnosti in skupne države so svoje specifičnosti morali zanemariti, izpostavljati pa tisto, kar jih povezuje. Ta trditev posebej velja za Hrvaško in Bosno in Hercegovino. To je razlog, da so Slovenci po letu 1945 znotraj Zveze komunistov prej in jasneje nastopali proti raznim idejam militarizacije in centralizacije Hrvatov.
Se pravi, ne zaradi večje ogroženosti Slovencev, pred poskusi militarizacije in centralizacije, ampak zaradi dosti večje občutljivosti odnosov med Hrvati in Srbi, od katerih je usoda Jugoslavije bila največ odvisna. Oblast je bila soočena z nerešljivim problemom. Kako delovati na kulturnem in jezikovnem približevanju narodov, kar je zelo važno z vidika stabilnosti vsake države, da pa to delovanje istočasno ne izziva odpor proti takšni državi in zaostrovanje mednacionalnih odnosov. Na razpadu Jugoslavije so razni razkrajanja svetovnega komunizma, razkrajanje diktature Zveze komunistov Jugoslavije, naglega poslabšanja gospodarskega stanja, najbolj vplivali Hrvaške in Slovenijo, ki sta živeli osamosvojitev, in prevlada veliko srpske politike v Srbiji, kako tudi na področju Hrvaške in Bosne in Hercegovine s srpsko manjšino. Na nov način se je ponovila zgodovina. Hrvati in Slovenci so želeli čim večjo avtonomijo, ali pa neodvisne države, Srbi pa so starali na državi z močnim centrom, kateri bo srpski narod živel skupaj, maksimalni varianti pa v razširjeni Srbiji. Tolmačenje, zakaj je Jugoslavija doživela krvavi razpad so različno. Toda nedvomno je, da je vloga tako očitnega dejstva, kot je narodnostna izmišljenost Hrvatov in Srbov na robnih področjih Hrvaške in Bosne in Hercegovine odločilna. V Sloveniji, za razliko od Hrvaške, ni bilo manjšine, čigavi predstavniki bi zahtevali njeno podelitev. Slovenski hitri pobeg z Balkana dokazuje, da je jugoslovanski problem bil predvsem problem odnosov med Hrvati in Srbi. Na Hrvaškem sta si nasprotovali dve nacionalni ideologiji, ki sta bila izraz volje večine prebivalcev dveh narodov, borbi za različne državne koncepcije in borbi za isti teritorij. Hvala. Hvala lepa. Zdaj prosim Jureta Vršaka, ki nam bo predstavljal svoje prispeve o idejah samostojne Slovenije do sredine 60. let. Spoštovani. 10 let po sporu z Impornim birojem so se v jugoslovanskem političnem življenju dokončno začela pojavljati nasprotovanja obsegov, ki je jasno kazal na oslabljenost poprejšnjega čvrstega partijskega monolita. V jedru nasproti sta bila predvsem dva medsebojno povezana elementa, in sicer ekonomski ter nacionalni položaj posameznih republik oziroma narodov Jugoslavije. Glede slednjega so partijski voditelji domnevali, da je dokončno rešeno in da so temelji bratstva in enotnosti položeni v času NOB ter delovska razredna zavez dovolj močni identifikacijski faktori, ki jugoslovanske narode odvračajo od polarizacije, ki se je zgodila v času preživine. Težnje po skupni jugoslovanski kulturi, jugoslovanstvu, kot nadnacionalni socialistični zavesti, ki sicer ne bi imela namena nadomeščati obstoječih nacionalnih zavesti posameznih jugoslovanskih narodov, so za nesrbske narode vseeno imele priokus srbizacije. Spričo unifikacijskih tendenc se je oglasil tudi Edvard Kardel o priložnosti ponovnega izida njegovega razvoja slovenskega nacionalnega vprašanja leta 1957, ko je podčrtal, da je Jugoslavija za Slovenijo sprejemljiva le kot politični koncept. Nasprotujoče si pojmovanje o bodočem razvoju jugoslovanskih narodov pa niso ostala vezana le na posvečene partijske gremije, ampak so v začetku 60 let s polemiko med Dobrico Čosićem in Dušanom Pirjevcem z vso silovitostjo prvič v vojni prodrlo tudi v širšo javnost. Navedene razlike glede nacionalne in ekonomske ureditve Jugoslavije so napovedovali polarizacijo na dve struji, ki se je izkristalizirala v prihajajočih političnih in gospodarskih pretresih. Prvi takšni se je zgodil že januarja 1958, ko je med trgovskimi rudarji izbruhnila prva velika stavka po vojni. Sedeča razprava je pokazala na občutek zapostavljenosti Slovenije in na protijugoslovansko razpoloženje med ljudskimi množicami. Tito je ob široki podpori kot rešitev na razširjeni seji izvršnega komiteja CKZKJ februarja 1958 predlagal poostritev centralističnega načina vodenja in kritiziral odpor republik do zveznih organov. Na nasprotnem bregu pa je ostavilo slovensko republiško vodstvo in Edvard Kardel, ki so osamljeno branili liberalnejšo politično linijo izoblikovano na 6. kongresu ZKJ. Podtalne napetosti znotraj jugoslovanskega vrha pa so dokončno privedli do usodnega razkola med strujami o pojavu ekonomske krize leta 1960 in poskusih njenega reševanja, ki so
pokazali na problematičnost kompromisnega ekonomskega modela iz 50 let ter razkrili močan razkorak v ekonomskih interesih republik. Nasprotja, osnovana na ekonomskih nesorazmernih, značilna tudi za druge države s podobnimi razlikami v regionalnem razvoju, so neizbežno dobivala tudi obeležja medetničnih napetosti. Slovensko politično vodstvo je v pojavljajočih se nasprotovanjih domačega javnega mnenja financiranju ekonomsko manj razvitih območij, sicer predstavlja pomoč nerazvitim kot lastni interes, na medrepubliški ravni pa je zagovarjalo srednjo podelitev investicijskih sredstev. Spričo vprašanje nadaljnjega ekonomskega razvoja po krizi leta 1960, ki je presekala obdobje izjemno visoke rasti, so se večinoma prikrivajoče delitve na centraliste in federaliste izoblikovali tudi konzervativna in liberalna ekonomska usmeritev. Najbolj odločno kritiko je struja, ki si je prizadevala za nadaljevanje decentralizacije, doživela na razširni seji izvršnega komiteja CKZKJ marca 1962. To je poleg ekonomske, ki to naznanil tudi politično krito. Ta je po njegovim koreninila v nedisciplini in neenotnosti misli in akcij komunistov, predvsem tistih na najvišjih položajih, kar je po njegovem resno ogrožalo obstoj jugoslovanske socialistične družbene skupnosti. Slovensko vodstvo, čeprav ne neposredno, je bilo deležno očitka o padanju pod vpliv nacionalističnih in šovinističnih krogov ter o preokupaciji z lokalnimi in zanemarjenju skupnih interesov. V skladu s krepitvijo načela demokratičnega centralizma naj bi tudi republiške seje v izvršnih komiteji Zveze komunistov izvenjele v samokritiki nacionalističnih in malomeščanskih elementov v partijski politiki. Vendar pa so člani slovenskega izvršnega komiteja le delno sledili pripravljenemu scenariju, kar pa zopet ni ostalo brez ostrih odzivov, ki so sledili aprila 1962 na novi seji Zveznega izvršnega sveta, kjer se je Rankovićevim odločitvenim očitkom, med drugim celo tendenca po odcepitvi Slovenije, moral pridružiti tudi Kardelj. Kljub vsemu pa je slovensko vodstvo še nadalje kazalo odločnost, da se ne podredi popolnoma obnovljenim centralističnim težnjam in je avgusta 1962 zahtevalo revizijo vseh republiških obveznosti za federacijo. Hkrati pa odločno stopilo podporo Kardelju, ko je postavilo značajno med njegovimi in slovenskimi stališči. Sredstva pa vendarle niso ostala preslišena tudi v okviru ustavne razprave pred sprejetjem nove ustave aprila 1963. Na podlagi ohranjenih arhivskih virov prava državne varnosti in publicističnih virov iz emigracije lahko ugotavljamo, da polemike tako v gospodarskem kot v siceršnjem narodnem položaju Slovenije znotraj Jugoslavije niso ostale brez odmevov v obliki posameznih kritik ali celo ideje o samosvojitvi. Ideje o samostojni Sloveniji, ki izvirajo iz stražarskega gibanja pred drugo svetovno vojno, v povojnem obdobju niso bile prisotne zgolj med politično emigracijo, ampak so naše svoje prestaše tudi v oskih krogih inteligence, predvsem med katoliškimi komunističnimi izobraženci na SAZU in na Ljubljanski univerzi. Zamisli, ki so bile utemeljene predvsem na kulturnih in jezikovnih argumentih ter proti komunizmu, so po rešitvi državske krize povezane z idejo nastanka Podonavske federacije in po političnih sodnih procesih v 50 letih v krogu katoliških izobražencev v večji meri zamrle. Ponovnemu vzniku ideje o samostojni Sloveniji zopet v zelo omejenem obsegu, a v bolj organizirani obliki, lahko v Sloveniji za mesto v Italiji sledimo konec 50 let. Takrat se je zamisel samostojnosti Slovenije izoblikovala kot skrajni odgovor na prepričanje o ekonomski zapostavljenosti Slovenije znotraj Jugoslavije. Ekonomski šovinizem, kot so pojav poimenovali v uradnih političnih krogih, je koreninil v opisani splošni politični polemiki, ki je prvič v tolikšni meri prodrla tudi v javnost in še posebej v kritikah, ki jih je bilo moč slišati iz gospodarskih krogov. Najbolj intenzivno se je s kritično mislijo o ekonomskem položaju Slovenije v Jugoslaviji začel konec 50 let ukvarjati politični emigrant v Trstu, Francijeza. V svoji knjižici Nova tlaka slovenskega naroda je leta 1959 nanizal vrsto podatkov, ki jih je mestom rokohitrsko združil v udarne številke, na podlagi katerih je ugotavljal, da se Slovenija spopada z večjimi izdatki, kot jih beleži v kateremkoli drugem mehanizmu notranjih ali meddržavnih finančnih transferov. Leta 1961 je skupaj s skupino svojih privržencev pričel z razpečevanjem letakov, ki
ki so naslovnike pozivali, naj se na vseh frontah zavzamejo najprej za sprejetje člena o pravici do samoodločbe v novi ustavi, ki bi omogočil mirno osamosvojitev že do konca leta 1964. Najbolj pogost način razširjanja tako je bilo zatikanje za brisalce avtomobilov z jugoslovanskim oziroma slovenskimi registrskimi tablicami v Trstu in pošiljanje v Slovenijo na naslove posameznih izobražencev. Anonimna pisma s pozivi naj podprejo delo akcijskega odbora za neodvisno Slovenijo in se kot komunisti po svojih močeh zavzamejo za pravice Slovenije v odnosu do Beograda, pa so poslali tudi republiškim funkcionarjem v Sloveniji. Povsem ločeno se je leta 1960 v Mariboru oblikovala skupina gimnazijskih dijakov, ki so iz začetnih zasebnih diskusij o nepravilnosti v gospodarstvu in neenakopravnosti jugoslovanskih republik izoblikovali idejno usmeritev za doseganje večje stopnje avtonomije Slovenije v Jugoslaviji, v primeru nadaljnega izkoriščanja, kot so imenovali, pa tudi za odcepitev. Po podatkih UDV so bili iniciatorji ilegalnega gibanja, ki so ga poimenovali Slovensko osvobodilno gibanje, Jurij Klančnik, Drago Rotar in Slovenko Šak, ki so v času preiskave leta 1962 že bili na študiju v Ljubljani. Informacije naj bi pridobivali iz tiska in od mariborskih gospodarskih krogov, čeprav naj bi z vzpostavitvijo lastne informativne mreže skušali zajeti in primerjati širši nabor podatkov. Gibanje je ostalo številčno močno omejeno, saj je štelo le 15 članov in nekaj simpatizerjev, predvsem iz vrst mariborskih dijakov oziroma kasnejših ljubljanskih študentov, kar kaže, da se ni uspelo razširiti na delavstvo in v druge kraje po Sloveniji, kot so načrtovali v svojem programu. Kot eno izmed ključnih točk programa so predvideli tudi povezavo s Sovjetsko zvezo, na katero so se želeli obrniti po diplomatsko in v skrajnem primeru celo vojaško pomoč. Po osamosvojitvi Slovenije namreč ni bil cilj restauracije kapitalističnega sistema, ampak bi se še naprej naslanjali na matično domovino socializma. Druga skupina mariborskih dijakov, ki je svoje nezadovoljstvo s položajem Slovenije v Jugoslaviji izrazila še bolj na rudimentarni ravni, se je oblikovala med dijaki druge gimnazije v Mariboru. Iz zasebnega razgovora med člani kulturne skupine Rudijem Kostičem, Borutom Trekmanom in še nekaterimi drugimi v nezavidljivem položaju Slovenije se je oblikovala zamisel možnosti njenega razvoja kot samostojne države po švicarskem vzoru. Pozornost izbujal široko zastavljen Kostičev načrt v sabotažnih akcijah in povezava z emigracijo, za katerega pa je UDV že kmalu ugotovila, da je popolnoma neosnovan in ne pomeni nobene resne varnostne grožnje. Delovanje pristašov samostojne Slovenije je tako ostalo več delo omejeno na manjše skupine v Trstu, Mariboru in Ljubljani. Poleg omenjenih lahko v ohranjenih dokumentih sedimo še nekaj pojavom kritik položaja Slovenije in Slovencev v Jugoslaviji, ki so, podobno kot opisane, izhajale iz občutka gospodarskega izkoriščanja, pa tudi nacionalnih predsodkov, na primer do študentov iz ostalih jugoslovanskih republik, ki so študirali v Ljubljani. Določene razprave v zvezi z razpadanjem slovenske kulture in potrebo po samostojnosti so se pojavile med profesori in študenti pravne fakultete, v posameznih primerih pa tudi med študenti drugih fakultet. Kljub temu, da jezova pobuda ni vzbudila posebno pozitivnih odmevov v zamejstvu in Sloveniji, je UDV namenila veliko pozornost njegovi tako imenovani pasivizaciji. Prvi korak temu je bila njegova odpustitev zaradi Trst A, ko so pri UDV računali, da se bo jeza prisiljen umakniti iz neposredne bližine Slovenije in bo posledično prenehala delovati tudi ostala skupina. Naslednji korak je bil storjeno v ugotovitvi povezave med jezo in organizacijo slovenskih protikomunistov iz Nemčije. Leta 1963 so tako načrtovali njegovo uporabitev, ki pa se je izgledovila. Po končanju velike propagandne akcije z takih ohranjenih dokumentih ne moramo slediti nadaljnjim aktivnostim za njegovo pasivizacijo. Vsekakor pa je bil v okviru obdelave separatist objekt stalnega nadzora, o čem je pričal podatek, da je bil leta 1964 pokrit s 13 sodelavci UDV. Ukrepi proti dijaško-študentskima skupinama so bili opazno milejši. Vodilni člani obeh skupin, Klančnik, Rotar, Košak in Kostič, so bili aretirani in pridržani za krajši čas. Nato pa predani sodniku za prekrške, kjer so odnesli le za opomini oziroma za drugo štipendije. Pravzaprav so varnostni organi svoj namen dosegli že z zaslišanji in običajnimi vrbovanji, s čimer so preprečili vsakršno nadaljno aktivnost organizacij. UDV je celotno zadevo razčiščevanja
kot so imenovali, predala političnim forumom in tako vsega razpravljali na okrajnih komitejih Zveze komunistov in se zadelo v Mariboru, kar je očitno zadostovalo za preprečitev oblikovanja podobnih skupin v naslednjih letih. Pojavu organiziranih oblik zavzemanja za samostojno Slovenijo na področju Slovenije in zamejstva za čas začetka 60 let, ko se je sočasno pojavil, vsekakor ne moramo pripisati množične podpore. Kljub temu je prišlo do povezovanja med obravnavanim Tržaškim akcijskim odborom za neodvisno Slovenijo in Mariborskim slovenskim osvobodilnim gibanjem ter morebitnimi drugimi podporniki, je bila v tem času močno vprašljiva tudi javna podpora radikalnim idejam o samostojni Sloveniji. Bolj kot to, lahko vznik ideje o samostojni Sloveniji v tem času obravnavamo kot izraz nezadovoljstva z naraščajočim centralizmom, za katerega je izgledalo, da se bo v Jugoslaviji spričo ekonomske in politične krize v začetku 60 let še poglobil. V tem času so polemike, ki so poprej ostali zaprte za ogradami najvišjih partijskih forumov, prodrli v javnost. Pri najbolj radikalnih privržencih idej samostojne Slovenije se je tako zbudilo prepričanje, da se celo že sami slovenski komunisti borijo za večjo stopnjo avtonomije in da lahko v nadaljnjem razvoju dogodkov računajo na njihovo zaslono. Pomembno je izpostaviti, da se ideja o samostojnosti v tem okviru in obdobju razvila pri posameznikih, ki so bili nekdanji aktivisti OF, kot na primer Franc Jeza, oziroma pri študentih iz tako imenovanih pozitivnih družin. Torej drugače kot v krogu katoliških izobražencev po drugi svetovni vojni, ki so bili zaznamovani predvsem z antikomunizmom. Nasprotno se je obravnavano v obdobju dijaško-študentsko gibanje zavzemalo za ohranitev komunizma tudi v okviru samostojne Slovenije, kar jih je ideološko ločevalo od Franca Jeze, ki pa vseeno proti komunizma ni postavljal predboj za neodvisnost in je računal tudi na zavezništvo z nacionalno usmerjenimi komunističnimi politiki. Izrazita skupna točka vseh independističnih prizadevanj je torej bil občutek ekonomske zapostavljenosti Slovenije, ki se mu je pridružil tudi strah pred jugoslovanstvom oziroma poskusi kulturne unifikacije. Odziv oblasti oziroma varnostnih organov je bil ustrezen težji varnostne grožnje. Kljub temu, da svojimi aktivnostmi independisti niso spodbudili velikega zanimanja ali vsaj odziva pristašev, so se analitiki UDV zavedali, da bi lahko njihov angažma naletel na glav v morebitni ekonomski krizi večjih razsežnosti in razrastu nacionalističnih čustev. Kakšen učinek pa lahko doseže povezava med kulturnim in ekonomskim nacionalizmom, pa se je v Jugoslaviji dejansko izkazalo dobrih 20 let pozneje. Hvala lepa. Hvala, ministrica Šake. Kot zadnji v tem sklopu, predvornica Barič, zopet se bomo vrnili na primerjalno področje in sicer bo govoril o primerjavi hrvaške politike do Slovenije in Srbije v letu 1991. Ja bi najprej četvrtama ukazal na neke zanimljivije i možda kontraverzne točke iz 1991. godine. Dakle, kao što je poznato načelno, ta godina dočekuje dakle, Slovenija i Hrvatska kao nekakve dvije republike koji teže samostalnosti, nasuprot Srbiji i Crnoj Gori, dok su Bosna i Hercegovina i Makedonija negdje između svemu tome. I dakle, taj načelan cilj koji povezuje Hrvatsku i Sloveniju koji su one ostvarile, stoji s jedne strane, a s druge strane opet posebnost svakoj tih republika u donošenju odluka i ostvarenju tog konačnog cilja. Dakle, na prvom mjestu možda bih rekao nešto o sastanku hrvatskog predsjednika Tuđmana sa srbijanskim predsjednikom Miloševićem. To je, kao što je postavljeno poznato, taj famozni već sastanak u Karađorđevu, zapravo su bila dva sastanka u Karađorđevu i u Tikvešu, to je bio mart-april 1991. godine. Danas često, pa i u stranim međunarodnim publikacijama i interpretacijama rata u bivšoj Jugoslaviji, pa svakako jednim dijelom znatnim i u samoj hrvatskoj javnosti, naravno ti se sastanci percipiraju kao jedan nečasan dogovor Tuđmana i Miloševića o vođenju dogovornog rata i o hrvatsko-srpskoj podjeli Bosne i Hercegovine. Naravno, mislim da bi tu trebalo tim razgovorima pristupiti nešto slojevitije. Na prvom mjestu treba reći da zapravo nema za razgovor mnogih drugih dokumenta
zapisnika, transkripata koji su među vremenu postali poznati, nema opet točnih, nisu dostupni točni zapisnici ili transkripti ta dva razgovora između Miloševića i Tuđmana. Također treba reći da su osim što su njih dva razgovarali, bile formirane i njih dva formirali te komisije stručnjaka hrvatskih i srpskih, nakon dijelom članova Srpske akademije nauke i umjetnosti i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koji su također trebali voditi pregovore o tih hrvatsko-srpskih odnosa, ali i njihovi zapisnici tih pregovora stručnjaka nisu dostupni, nisu poznati u javnosti, osim što postoje nekakva često kontradiktorna sjećanja pojedinih sudionika tih razgovora stručnjaka. No, na temelju nekih drugih izvora koje se treba jasno kritički sagledavati i najvećim dijelom na temelju tih transkripata predsjednika Tuđmana, kao što vam je poznato, Tuđman je zapravo sve sastanke, a i službene, a i privatne, koje je održavao svoje rezidencije, oni su bili snimani i oni su dakle bili u arhivu predsjednika Republike i nakon 2000. godine, nakon Tuđmanove smrti, jedan znatan dio njih postao je dostupan u javnosti, dio je objavljen, a dio je opet korišten od strane Haškog suda za ratne zločine na području bivše Jugoslavije. Svakako ti transkripti su vrlo važni da se vidi kako je Tuđman prosuđivao situaciju, kako je vodio politiku u tim ratima za vrijeme dok je bio predsjednik, no opet kažem, nisu objavljeni svi transkripti, nisu svi dostupni. Tako da ne može se opet cijela slika vidjeti, ali na temelju tih izjava, na temelju nekih kasnijih Tuđmanovih observacija u tim transkriptima na te razgovore s Miloševićem i na temelju nekih drugih izvora, mislim da se može reći da je Tuđman, da je inicijativa za te sastanke Milošević-Tuđman da je došla sa Tuđmanove strane, tada svakako slabije strane i u okolnostima kada je Hrvatska već bila izložena znatnom pritisku Jugoslavenske narodne armije i kada je na tom dijelu njezinog teritorija traje ta pobuna jednog dijela srpskog stanovništva u Hrvatskoj i stvaranje tih srpskih autonomnih oblasti, što će kasnije prerasti u tu Republiku Srpsku Krajinu. Dakle, pretpostavljam da je Tuđman pristupio Miloševiću kako bi ponudio nekakav hrvatsko-srpski dogovor, jer je Tuđman smatrao, naravno, da rješenje svih tih pitanja u Jugoslaviji ipak je najvažnije mišljenje ta dva najveća jugoslavenska naroda i smatram da, dakle, on je htio, naravno nije davao nikakve ustupke na teritoriju Hrvatske, ali je dao Miloševiću nekakvu naznaku da oko Bosne i Hercegovine, da je tu moguć određeni hrvatsko-srpski dogovor i podudarnost interesa oko eventualnog preustroja te republike u nekakvu političko-teritorijalnu zajednicu tri konstitutivna naroda ili čak u određenoj mogućnosti i podjelu Bosne i Hercegovine između Hrvatske i Srbije gdje bi bila i ta muslimanska država. No, smatram da nikakvog konačnog dogovora nije moglo biti, jer niti je Milošević mislio tada odustati od srpskih pretenzija na dijelove hrvatskog teritorija, a i ovi sastanci stručnjaka koji su vođeni u otprilike u isto vrijeme kada su razgovarali Tuđman i Milošević, kažem, pojedini sudionici su dali nekakve sjećanja na te sastanke, često vrlo kontroverzna, ali se može vidjeti, dakle, i na tim sastancima, kada se počelo razgovarati kako bi se, dakle, nakon raspada Jugoslavije, kad bi se išlo na formiranje Hrvatske i Srpske države i kako bi se tu nekakav pokušao naći dogovor, onda se zapravo vidjelo da Srbi uopće ne odustaju od znatnih dijelova hrvatskog teritorija, tako da su nakon nekoliko tih sastanaka stručnjaka hrvatski sudionici tih pregovora javili su Tuđmanu da zapravo nemoguće je postići dogovor sa Srbima jer njihove pretenzije na hrvatske dijelove teritorija su neizbježne. Tako dakle, da tu s jedne strane vidi se ta Tuđmanova spremnost za kompromis, a Miloševiću mislim da zašto je on uopće prihvatio te razgovore, svakako da vidi šta misli hrvatska strana, a na kraju krajeva i takvim jednim pregovorima sa Hrvatskom onda se slabila mogućnost eventualne suradnje Sarajeva i Zagreba, odnosno muslimana i hrvatske strane. Ali kažem, to nije uopće
mijenjalo planove Miloševića oko stvaranja te srpske države, odnosno da ti srpski krajevi u Hrvatskoj ostanu u toj okrnjenoj Jugoslaviji. Isto se tako može vidjeti i na temelju nekih transkripata, recimo jedan transkripat Tuđmana sa hrvatskim vodstvom neposredno prije proglašenja samostalnosti, gdje se upravo razmatralo što Slovenija radi, kako se Slovenija priprema za proglašenje samostalnosti, kako se Hrvatska priprema. Vidljivo je tu da Tuđman, recimo, neposredno dakle, prije izbijanja rata u Sloveniji i širenja rata u Hrvatskoj, da je bio zaista uvjeren da Jugoslavenska narodna armija neće se u potpunosti staviti na srpsku stranu, što više on je čak recimo mislio da je moguće da će JNA pomoći hrvatskim vlastima da se uspostavi opet hrvatska vlast u Kninu i ovim drugim dijelovima Hrvatske gdje je već trajala ta srpska pobuna i bile stvorene te srpske autonomne oblasti. I kasnije će Tuđman u nekim intervjuima otvoreno reći da je smatrao da general Veljko Kadijević, savezni sekretar za narodnu obranu, da je on jedna osoba jugoslavenskog opredjeljenja i da ta Titova armija, kako je Tuđman smatrao, da ona zapravo ne može se tako jednostavno staviti na stranu srpske politike, ali naravno idući mjeseci i širenje rata u Hrvatskoj, naravno da će pokazati da su takva Tuđmanova razmišljanja bila pogrešna. Kada je riječ, kada nakon svega toga dolazi do proglašenja nezavisnosti Hrvatske i Slovenije i izbijanja rata u Sloveniji, intervencije Jugoslavijske narodne armije, tu se Tuđman nije odlučio da bi se Hrvatska trebala uključiti zajedno sa Slovencima u sukob sa JNA, tako će on kasnije reći u jednom intervjuu. Prvo, znao sam da je to samo fiktivni rat, da Slovenci već imaju dozvolu da odu iz Jugoslavije i da se Jugoslavenska armija uopće u cjelini nije angažirala protiv Slovenije. U toj situaciji isto sam tako ocijenio. Kad bismo sad stupili u rat, kad su Srbija i Jugoslavenska armija već odlučili Sloveniju otpustiti, sve bi se snaga obrušila na Hrvatsku i opet bi to iskoristilo za obaranje demokratske vlasti u Hrvatskoj. Bitni međunarodni čimbenici, uključujući u Europi ne samo Francusku i Englesku, nego i Njemačku, do Amerike i Rusije, svi su bili za održanje Jugoslavija protiv samostalne Hrvatske. Bio bi to samoubojstven čin. Zbog toga sam to odbacio. Bez obzira na to što je i u hrvatskoj javnosti bilo dosta popularno razmišljanje zašto mi, kad su Slovenci u ratu, to ne iskoristimo. Kao što je svakako i slovenskim povjesničarima koji se bave tim razdobljem poznato, naravno da postojali u Hrvatskoj i oni koji se s ovakvim Tuđmanovim odlukama nisu slagali. 2000. ili 2001. general Martin Špegelj, koji je na početku bio i hrvatski ministar obrane i zapovjednik Zbora Narodne garde, ali kasnije maknut u stranu, maknut sa tih funkcija, on je objavio opširne svoja memoare sjećanja na sve te događaje i tu je dakle ta njegova ideja koja se onako kolokvijalno naziva taj Špegeljev plan, da je dakle trebalo, kad je počela intervencija u Sloveniji, da je Hrvatska trebala se uključiti u rat, napasti kasarne, skladište JNA u Hrvatskoj, zauzeti ih, naoružati se, pa čak dijelom i u Bosni i Hercegovini to učiniti i time, dakle, jednim odlučnim djelovanjem, odlučnom akcijom osigurati hrvatski teritorijalni integritet i nanijeti zapravo potpuni poraz toj politici JNA i Beograda. No, kažem, neki naši hrvatski povjesničari, vojni povjesničari, dr. Davor Marijan recimo, oni su analizirali ta Špegeljeva sjećanja i kao što je to u mnogim memoarima i sjećanjima, mnogi sudionici događaja naravno uvijek će u skladu sa svojim možda i naknadnom pameti i nekakvim svojim simpatijama ili antipatijama, uvijek će naravno razumljivo je zapravo svoju ulogu, svoje odluke, svoja razmišljanja stavljati, naglašavati kao ispravna, a one s kojima se ne slažu kao potpuno kriva, ali zapravo može se i argumentirano reći da Špegelj u svojim sjećanjima preuveličao je možda Hrvatsku sposobnost da bi zaista mogla izvesti takvu jednu opću konfrontaciju s JNA, dok je opasnost i snagu JNA zanemarivao. I naravno, zapravo, kada se razmotre tadašnje okolnosti, mislim, Hrvatska nije postupila po tom Špegeljevom planu, nije krenula u opću konfrontaciju sa JNA,
i naravno ona nije bila onda pošteđena do kraja 1991. godine širenja rata i znatnih žrtava i razaranja, ali da je postupila prema tom planu, zaista teško je vjerovati da bi to već u ljeto 1991. donijelo Hrvatskoj potpunu pobjedu, potpunu teritorijalnu cjelovitost i da bi JNA i Beograd i na kraju krajeva Srbiji u Hrvatskoj, da bi oni to da bi dozvolili i dopustili da budu stavljeni pred takav konačan čin. Dakle, znatnih je bilo žrtava i razaranja i kako se dogodilo, ali da se postupilo po Škredinom planu, zaista sumnjam da bi te žrtve bile manje i da bi pobjeda bila laka i brza. To se, dakle, zaista može dovesti u pitanje. I naravno, kažem, to i ovo što je Tuđman isto rekao, to je zapravo, može se vidjeti da je neposredno prije proglašenja samostalnosti Slovenije i Hrvatske, to je taj posjet američkog državnog tajnika Jamesa Bakera Beogradu i neke druge naznake postoje da se zaista i Jugoslavijskoj narodnoj armiji, ako može jednu brzu i odlučnu intervenciju napraviti, te separatiste, secesioniste skrenuti s njihovog puta, da je za to tada zaista postojalo i suglasnosti tih važnih međunarodnih čimbenika. Naravno, do kraja 1991. godine situacija se promijenila i Hrvatska, dakle, ako nije svakako ni mogla ostvariti potpunu vojnu pobjedu 1991. ali je na diplomatskom planu ipak dosta dobila. Prvo time što je u sklopu te konferencije o Jugoslaviji priznato je pravo republika na samoodređenje, a ne naroda, a drugo, na kraju, Hrvatska je dobila međunarodno priznanje. Naravno, kao što vam je možda i poznato, u Hrvatskoj se i danas, kao i u proteklih 10 godina, vode se u javnom životu ne samo povjesničari, nego i političari, i novinari, i komentatori. Vode se brojne te rasprave, općenito kako bi se trebalo na taj rat za nezavisnost gledati, na Tuđmanovu osobu, na hrvatsku politiku, na hrvatske postupke, gdje je naravno prisutan jedan, to je prava jedna mala borba koja će od tih interpretacija biti prevladavajuća i tu se često nižu argumenti gdje se na najpozitivniji način opisuju Tuđmanovi postupci, općenito držanje Hrvatske, gdje se na jedan vrlo idealizirani, lijep način slika taj hrvatski rat za nezavisnost, za slobodu, do opet komentara i mišljenja koja su potpuno suprotno tome, gdje i velika je kritika i Tuđmana i hrvatskih postupaka, pa sve zapravo do jednog pitanja koliko je taj rat uopće bio isplativ, kolike su te žrtve se isplatile i recimo na kraju krajeva koji je i jedan dublji, dugoročniji smisao i postojanje same samostalne Hrvatske. Tako da kažem, sve ove točke pripadaju i stoju dio tih rasprava. Kada je pak riječ, mislim, o slovenskom putu ka samostalnosti, ako se prati ipak ti srpski izvori, kao što sam rekao, ti Tuđmanovi transkripti vrlo su bitni za praćenje njegovih odluka i njegove politike, dok recimo za dijelo postupanje politike Srbije, Beograda, krajem 80-ih i početkom 90-ih, tu je zaista vrlo vrijedan izvor su te dnevničke bilješke Borisava Jovića, srpskog člana predsjedništva i jednog bliskog suradnika Slobodana Miloševića, gdje se vrlo dobro vidi kako je ta politika vođena, iako dnevnik nije cjelovit, fale mu, nedostaje mu neki nadnici. No, ipak se iz toga može vidjeti da ako je recimo do možda, reklo bi se, 14. izvanrednog kongresa Saveza komunista Jugoslavije, ako je politika Miloševića bila da se valjda uspostavi dominacija nad cijelom Jugoslavijom i uspostavi nekakva recentralizirana Jugoslavija, nakon toga zapravo ta je politika svedena na ono što se kolokvijalno je poznato kao ta politika svi Srbi u jednoj državi. A to je dakle da zapravo Srbija neće zalagati se za Jugoslaviju, odnosno ne za onu cjelovitu Jugoslaviju, nego za tu krvnu Jugoslaviju u kojoj će dakle svi Srbi živjeti u jednoj državi. I samim time, budući da i zbog povijesnih i geografskih razloga, i zbog ovoga što je rekao dr. Radelić, budući da u Sloveniji nije bila te autohtone srpske manjine u većem broju, niti je postojala ta odvojenost nekako od tih srpskih etničkih prostora, samim time, dakle,
Milošević i u savezu sa Jugoslavenskom narodnom armijom nema više tolikog interesa da drži Sloveniju i Jugoslaviju. Tako recimo u novembru 90. kada razgovaraju Boris Arjović i Janez Drnovšek, isto Jović kaže Drnovšek da se može Slovenija osamostaliti, da Beograd tu neće praviti probleme. U januaru 1991. su poznati ti razgovori između Kučana i Miloševića u Beogradu, gdje je dakle međusobno priznato pravo na samoopredjeljenje, ali naravno Kučan je ipak onda dao jednu ogradu da to ne može ići na štetu drugih naroda i drugih republika. Također, to je vidljivo po ovim Jovićevim bilješkama, neposredno nakon početka rata u Sloveniji, u Beogradu je održan sastanak Kadijevića sa Miloševićem i Jovićem i onda je već tada Milošević rekao da nema smisla da se JNA angažira u Sloveniji, u daljnjem ratu protiv Slovenije, nego da treba, dakle, kako je rečeno, treba čuvati, postaviti JNA na te buduće granice Jugoslavije. I koliko je vidljivo, recimo, komanda te vojne oblasti je najkasnije do 1. jula 1991. napravljen jedan veći plan operacije u Sloveniji gdje bi se, dakle, znatnijim angažiranjem snaga JNA i išlo bi se čak i do hvatanja slovenskog rukovodstva, potpunog rušenja vlasti u Sloveniji, jedne znatnije intervencije na veće slovenske gradove i pokušaja preokreta situacije u Sloveniju, ali general Kadijević tu operaciju nije odobrio. I što sam našao recimo u tim dnevničkim bilješkama Dobrice Ćosića, koji je kao nekakav intelektualni guru te srpske politike i 80-ih i 90-ih, on je dakle zabilježio u svojem dnevniku da sredinom augusta 1991. kada je zapravo rat u Sloveniji priveden kraju, da je već tada, dakle, bili su određeni dodiri sa Francom Bučarom i Dimitrijem Rupelom koji su posjetili Beograd i tražili su preko Ćosića da uspostave kontakt s Miloševićem, gdje bi se, dakle, išlo na jednu normalizaciju odnosa između Ljubljane i Beograda, pri čemu je, barem kako tako navodi Ćosić, dakle, slovenska strana je nudila neutralnost u hrvatsko-srpskom sukobu, da neće biti instrumentalizirani jugoslavenskim međunacionalnim sporovima i da postoji ta određena kompatibilnost slovenskih i srpskih interesa i tako dalje. Ćosić, barem prema svojim dnevničkim bilješkama, uputio ih je na Miloševića, no nažalost kako su ti razgovori protekli, to nije poznato, ali mislim da ti razgovori, zapravo je to bilo vrlo razumljivo. Mislim da je Slovenija onda, kako isto poznato, pomagala Hrvatskoj u naoružanju, u opremi i pomagala je zapravo Hrvatsku obranu od tog rata i agresivnog rata koji se protiv nje u tom razdoblju širio, ali s druge strane, naravno da nije se znalo kako će stvari do kraja izaći, pa svakako je bilo razumljivo da se zapravo ide i na nekakvu pokušaj normalizacije odnosa sa Beogradom. Tako da, kažem, to su nekakve točke. Samo bi možda na kraju uglavnom rekao, neću to možda i toliko opširno ponavljati, ali to sam i na kraju krajeva u radu napisao, možete pročitati, ali isto je zanimljivo, kao što sam rekao, i vrlo je, još uvijek se vodi ta nekakva rasprava kako će se uopće taj rat i u Hrvatskoj, na području bivše Jugoslavije interpretirati i tu je možda Slovenija zaista odmakla sa tog post-jugoslavenskog prostora, ali to je u Hrvatskoj dalje izuzetno prisutno i razne su te interpretacije, koje opet naravno služe i današnjim nekakvim političkim odnosima, političkim preslagivanjima i tako dalje. Samo sam to sam naveo u pismenom obliku i onda kažem, javljaju se recimo i takve interpretacije, jedan čak hrvatski povjesničar je rekao da je čak ključna uloga ko je kriv za rat između Srba i Hrvata, za sve to vrlo ružno što se dogodilo i u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, i onda na kraju dao odgovor, krivi su Slovenci jer su napustili Jugoslaviju. Naravno da se ja s time ne slažem, ali želim, to je samo recimo jedan primjer takvih izjava koje se daju, gdje se opet na nekakvu uravnilovku ta odgovornost za rat mora podijeliti i gdje na kraju krajeva Slovenci su valjda šta, trebali žrtvovati svoju nezavisnost i svoje nacionalne ciljeve kako su ih tada percipirali da bi se spriječilo rat Srba i Hrvata. Što je, smatram, potpuno apsurdno, a što se time želi? Pa mislim, želi se zapravo
relativizirati to da ipak je ključna odgovornost za taj rat upravo ta sprega tadašnje srpske politike i njezinog saveza sa Jugoslavenskom narodnom armijom, koja je raspolagala tolikom količinom sile i nije se ustručavala upotrijebiti i ona je samim time najodgovornija za te ratove, a ne Slovenci što su se osamostalili, a u ratu Srba i Hrvata zapravo nisu ni sudjelovali. Evo, hvala. Hvala lepa vsem govorcem. Zdaj imamo pa 20 minut po razporedu za debato. Zdaj je najprej vkrižna roka, potem pa zdaj, a bomo sem kjer. Ta nacionalna diskusija o položaju narodov v Jugoslaviji se seveda odvija od 45 leta naprej, od tistih priprav na stavo in tistih znanih sej politbiro CK Jugoslavije z politbiro iz Slovenije in Hrvaške. Stvari so bile seveda neznane za javnost, ampak so se manifestirale z raznimi protesti okoli papirja in dobav iz Slovenije v Jugoslavijo. Tako da tledo je, ni bilo jasno, mislim, Vidmar je pisal in govoril stvari, ampak je bilo vse na pol nejavno. Ko se v 50-ih letih ta diskusija odpre, imam jaz vtis, mogoče samo, ampak da je vsa sketne, kot je rekel naš kolega Ferenc, spustil kar leže. Z njegovimi stališči na Kongresu Križevnika. Potem se je debata, seveda, to je še pred komunalnim sistemom, in potem se debata nadaljuje v nekih zaprtih krogih na Hrvaškem in potem se vključi del, ki pa tukaj že medira med zvezo in med Hrvatijo, nek spet kompromisno stališče. Kaj Krleža je govoril o nacionalnih odnosih? Ja, Krleža je govoril pa je govoril tudi o nacionalnih odnosih, ki so se bolj interpretirali v nekih hrvaških krogih, kot da Hrvaška ima pravico izraziti svoje nezadovoljstvo v zvezo. Jaz ti bom zdaj to govorim po spominu, ti bom dokumente o tem posredovala, ampak se mi zdi, da Krleža je bil edini, ki je znal povedati te stvari, da ti to ni. Samo tisto popolno javno, kar se je spod dogajalo, ja. Zven, tiste polemika Šedlo, Mišić, drugače že bilo 56 leta. Nekaj tega se na Hrvaškem ni moglo zgoditi v taj. Stališča so se... Ustaštva, zaračetništva, takšne odnošče, slovenski so se potihom, pa so se izražala in seveda Ruba je vedela, da niso za to. Mene se je še kolego Bariča eno vprašanje pitanje. Poznato je, dakle, ti dogovori Kučan Milošević, mene interesira samo, kakve je to implikacije imalo na veze između Špegelja i tadašnjeg ministra i sekretara za odbranu Janše i Valčara kao sekretara za unutrašnje poslove. Jer tu dolazi u arhivima, barem sam ja tako percipirala slovenačkog predsjedništva, vidno je da oni vode neke razgovore sa hrvatskom vojskom, dok Kučan pokušava spriječiti neku... To je u proljeće, to nije posle rata. Moram vam priznati da ne mogu najpreciznije odgovoriti na vaše pitanje, ali Špegelj u svojim sjećanjima naglašava vrlo dobru suradnju sa Janšom i sa Bačarom i učenito sa Slovenijom, ne znam, Kučana možda ne spominjali sa Janšom i Bačarom, je vrlo dobro suradnju. Ali, kažem opet... Nije bi da samo uputila, idite pogledajte sjednice predsjednika. Treba, ali... Ja mislim da bi to bilo jako korisno. Moram reći da bi, ali evo, iskreno da kažem, i zbog
bavio, puno sam bio bolje uvijek upoznat sa srpskom literaturom i sa našom literaturom, a moram zapravo priznati da nisam tako dobro upoznat sa slovenskom literaturom novija. Zbog tema koji sam se bavio i možda je to malo zbog jezika, ne kažem da je to ključno, ali zapravo čak, evo, to je možda jedno malo načelnije pitanje, čak recimo mi u Zagrebu imamo, evo, spletom okolnostom, puno bolju suradnju sa kolegama iz Beogradskog instituta, nego možda sa Slovencima. Tako da, evo, nisam nikad bio u Ljubljani radio recimo na slovenskim pozivima i moram priznati da ih ne poznajem dovoljno dobro. I čak i ove veze slovenskih političara sa srpskom stranom, to sam više crpio iz srpskih izbora nego i slovenskih. Tako da moram priznati čak koliko je u tom smislu neke stvari su istražene u Sloveniji, iskreno da priznam, ne znam točno. Nisam upoznat, trebao bi tu biti puno bolje informiran, ali nisam do kraja što trebao. Samo je komentar. Aha, to je komentar, malo prej. Točno na to, ne. Samo točno na to. Dejstvo, seveda, ki ga vidimo samo od zunaj, tako da po kakšnih vrhovih lednih gora je, seveda, da ni bila politika, kar se tega tiče, povsem enaka. Pa zdaj je seveda vprašanje, da ne prehitro sklepamo, vprašanje, koliko kompetenc se je prepuščalo čisto preprosto področnim šefom, tako rečem, in koliko ne. Ampak tlele sta pravzaprav dve stopnici in mislim, da sem jaz tudi to observacijo manj že zadržal. Dejansko januarja 1991 in tisti zadnji dogovor sklepanja vojnog saveza, rečemo, kaže, da pravzaprav obstajajo bistveno večji zadržki, pa ne samo priključeno, ampak celo na širšem prostoru. Za izjemo našo. Prej bi rekel, da se želja, da naj grejo ljudje gledati. Arhiv predsedstva je zelo lepa, ampak danes je to že skoraj nemogoče. Namreč, dokaj je bilo gradivo predsedstva v predsedstvu ali, bi rekel, v jurisdikciju Milana Kučana, tega nedemokratičnega Milana Kučana, smo vsi lahko prišli do teh papirjev brez težav. Zdaj smo pa v demokratičnem sistemu predali demokratičnemu arhivu Republike Slovenije in je to gradivo zaprto. Toliko, odnosno, da je zelo težko prejeti do njega, toliko, da ne pozivati nikogar, da naj gre to gledati, ker bo imel več težav kot... Hvala Bogu, tisti, ki je to gledal in pa, je že nekaj oplemenitelj. Samo oko izvora, samo recimo, evo možda da informiram kolege iz Slovenije, recimo, jer sam ja na tom projektu Domovinskog rata. U Hrvatskoj su vrlo dostupni izvori Republike Srpske krajine, jer je njih Hrvatska vojska zarobila na vrijeme Oluje i ti izvori se zaista više tisuća arhivskih puta i oni su vrlo pristupačni. Postoji ta arhiva Haškog suda koja je dostupna na internetu gdje su dostupni dokumenti svih sukobljenih strana, no naravno u Hrvatskoj je malo veći problem ti dokumenti hrvatske strane. S jedne strane ti transkripti Tuđmanovi su jedno vrijeme cijelo vrijeme objavljivani, sada su u Hrvatskom državnom arhivu, ali sada je ured taj predsjednika Republike, odnosno Tuđmanovi papiri, oni sad više nisu dostupni toliko istraživačima, povjesničarima i inače dokumenti hrvatske strane nisu toliko dostupni koliko su ovi srpski dokumenti koji su zarobljeni. Ali ti srpski dokumenti zarobljeni opet to nisu dokumenti iz Beograda, nego samo to Republike Srpske krajine i naravno ima tu izuzetno vrijedne građe. Zato sam se poželel vglasiti pravzaprav nadaljevati malce isto diskusijo od včeraj, odnosno nekaj stvari razjasniti, ki jih je pravzaprav nekako Marko Zajc postavil, da treba nekatere pojme razjasniti ali govoriti točno njih. Govora je bilo včeraj
smo čuli nekajkrat, da je samoupravljanje korporativni sistem. Pravzaprav, zakaj je temu ne tako? Ali da hočeš enostavno ta samoupravljanje kot komunistični ali socialistični sistem enostavno mu še obesiti kot vse ostalo tudi kot način vladanja, tudi še fašistični, bi rekel, predznak, to je pač dobro. Bi rekel, ta ideološki problem. Druga je pa reči, da samoupravljanje korporativni sistem je nesmisel. To ni bistveno nesmisel, to je idiotizem. Kajti vemo, kaj je korporativni sistem. Zakaj je nastal korporativni sistem? Predvsem, da se, bom rekel, razrednost nekako zmanjša, odnosno zbije in tako dalje. Medtem, kot samo upravljanje je, pa se predvsem sam razredni sistem. Tudi oblike načina korporativnega sistema nima. Tako da enostavno reči, enako je, da še to rečeš, komunizem, fašizem, so enako in tudi sistem upravljanja je enak to, da enostavno kritične historične analize ne vzdrži. Kakorkoli hočete ali ne, ampak to je, kot sem rekel prej, to je nesmisel. Drugo, strinjam se z Jero, da je treba komunizem slovenski, jugoslovanski in svetovni razmene preiskovati. Ampak treba ga je v času in prostoru. To, kar je včeraj Jera pokazala, je pravzaprav, kot da bi dali kadaver na prosekturno mizo in ga rezali. Brez nekega razvoja. Mislim, truplo, ki ga enostavno postaviš in ga šniclaš. To ni historični princip. So stvari je treba vzeti v prostoru in času in komunizem, včeraj rekla Jera, komunizem je komunizem. Ja, ampak tudi komunizem ima svoj razvoj. Pač je treba to pač sprejeti. Včasih je bil lepši, včasih je bil slabši, ga ne mislim polepševati, ampak historični princip, historiki ne smemo zanemariti zaradi ideološkega predznaka, odnosno ideološkega, kako bi rekel, ekskluzivizma. Tretje pa, Leninova država in revolucija ni knjiga receptov, odnosno kuharska knjiga. Še kakšna diskusija na predstavljanje referate? Se vprašam, kolegi, če ga bom spet malo obremenjeval za slovensko situacijo, vseeno bi ga vprašal oko problema konfederacije. To ni vojno, nego politički problem. Na slovenačkoj strani ima puno neke mutno dogovarjanja in nedogovarjanja in zaboravljanja, šta su dogovorili i tako dalje u proljeće 1991. A šta na hrvatskoj strani? To je uopće pitanje i ja znam, često se spominje se zajednica nezavisnih država, konfederacija, ali na kraju krajeva što je to trebalo biti kad bi se to čak i dogodilo, to je zapravo nije jasno kakva bi to bila zajednica gdje je i Hrvatska njezino pitanje na referendumu je da u maju 1991. bilo da to bude samostalna Hrvatska koja će prihvatiti zajednicu nezavisnih država po prijedlogu Hrvatske i Slovenije. Ali što bi točno, koji bi bili uopće zajedničke oblasti, to je nejasno. To je nejasno, a onda su događaji krenuli drugim smjerom. Opet kažem, taj transkript Tuđmanov koji je dostupan, to je početak juna 1991. i gdje se razmatra što su Slovenci napravili za samostalnost, kako će ići Hrvatska u tom smislu. Od tada je Tuđman rekao, ako bi mi dobili čak i taj nekakav dogovor oko Bosne, onda bi mi mogli prihvatiti tu zajednicu nezavisnih država. Ali što ta zajednica nezavisnih država bi značila i kakva bi onda to bile veze sa
da bi se opet to nekako održalo, ko što je, ne znam, Sovjetski savez, prestrojio zajednicu nezavisnih država, to nigdje ne piše. To nigdje ne piše što se po tome misli. Ja bih njemu dodao samo spomine moje. To se zakratno zvrlo vašem kod čista taktika, to nema misle država. Mislim da ste prišli. Da, je samo pod i prišla do Treba slovenski i isti to. Dok i sa srpske strane, naravno i federacija kako funkcionira 80-ih je već, to je već njima rasulo države i nešto što se ne može pojmiti. Tako da, ne znam, da, na kraju se išlo, kažem, potpuno sam srednja, što bi to značilo, ali kako bi se tu onako nije bilo, to onako nije postojalo ikakve mogućnosti sa potpuno suprotstavljenim težnjama, tu nije ni postojala mogućnost za nekakav u tom smislu dublji dogovor. Uglavnom, sa srpske strane se ipak išlo, dakle, to zauzimanje tog srpskog teritorija i onda je to opet vodilo u ali mislim da vodilo je u samostalnost, ali mislim da moje mišljenje da nije bila srpska politika toliko agresivna, pa možda i ne bi došlo, ne znam, možda bi i opstala nekakav oblik jugoslavenske države ili možda, ne znam, teško mi je to reći, teško mi je reći što bi bilo kad bi bilo, ali taj koncept konfederacije nigdje to ne piše točno što bi to predstavljalo i što bi onda tu, gdje bi tu bila veća samostalnost, a gdje je nekako zajedničko. To nisam nigdje napišao. Začeli smo s 5-minutnim zakasnitvijo, tudi diskusijo bomo končali s 5-minutno zakasnitvijo. Hvala lepa za prvi del in zdaj 15 minut odbora za tiste, ki potrebujejo kavo ali pa tudi ne.